Yashmat. Ah, ya tu sedia. Masuk, Yashmat. Masuk, ini. Ni na konsel kawan, tu konsel. Bibir ni nak dia ni. Ha? Dia. Minum dia pan. Dan dia anak Baju. kalau kita kerja dan ring yasan kilo tinggal nak tai san yo unreal kalau baik kerja baik lang baik lang ini dia orangnya sudah lang ini betul Nampak. Oh syubuk mata. Kerja kau tak nampak. Ini belum minum dah ini mana. Bukan wasan ni. Dan si ada tu. Aku makin ada na tu. Bibir ni nak dia ni. Ha? Dia. Dia pan. Ha? Ang kata kan, ni sampai mana bodan ketiah balik kamta te. Balik kerja kamta. Kamu orang tinggi nongrep. Ni at ya Umar, dur tang para khasi. Mau bukhar pak mudah juga. Mana bodan ketiah kata balik kerja kamta nak ke konsul ke sampai benak akan dia ke sa. Wat benak. Kano ki at kubi ba? At kilo mo. Kano ki at pat? Untuk kena lah, suot lupa tu. Kubi bapa isbu sang kubi lah, lupa beda ka nyo pergilu. Kita kiba ot kita kiba sim kelan apa Sim kelan lagi dah. Lagi dah. Sal. Ini nongriak kalayap. Ayap. Baik kumataro kubi santakar itu ka sekilo. Hantam mentale kubi liru katat. Kit-kila deh bisa. Noh. Nongriak place na tang bahasa ko abayi ng misura. tang apa sebuah isir mialat cuma Macura. cina restai 8 kilo. Hadi ba apa setekan kira asna ki rules. Asna ki rules. Ba ya kini ki rules na kalang council kala fa asya ka state government. Kemajulong hika ka ban yo ni ka state government. Tika syong ka state government kan ka sekolah no kan munjur ya ta ki rule ki asna ka council. Ada kala munjur la kala biang ya kata ka jipsna na ka ana ka council tinggal seperti kami ya kata. Ketika ay bersana nak si repeat kalau biang. Bagi ni job ini tak akan begini cingnya. Ngata ba ka isi kala pe ya kata ba kala fa ka state masuk kala biang ti naglag jungi ngi pa yaman pe bahai kata la ka biang pat biang tadar kampat biang kin don kiamen ban in afsha ta ka ding munjur ka so ka jala ka ong ka biang ka biang kata la ka fa ba di bangingen amen ban mun fai kiru ngin le ya kata ru Mau kasi terus aja menteri. Kalau keluar menteri lang atau ke diskusi keluar. menuhi map ka bi tilang nam ta ka ba ka miat jungi nograp mo ki banograp kini ki bi jungi hi ka khai pati ki bi jungi hiru ngi nyatre bat menur mo kata ka jingi tilang ba ong state government nak lang minister ngi kilometer tilang kata nam ta ka ba ka miat jungi bi jungi hiru Namanya ka council jongi ila ya penbaik banwan jengok dengan ka yo delang ni yo dejur apa ni Pak Dodo te ka kejungwan jongi akan ka step hadin bangi lagi kentu akala patai kobor ya ka jenge juga ngrap apa kena kenduk coba sekolah sela bakal mi ru katok ni kamat ka ba dei ru ka disonsel ke jongi telain jongi akan ka step ni la pebit lang ni ka yang ki IM bar katok kan ki MDC na yo banwan jengok ban sutko kejungwan jongi ni om man yu bangin sutko ya ka daw terai ya ka ka baki ngrap ki penpau ban sutko ban kenduk ki nong dia ni ka jaka dan yang kalian jungi wan hanget tan naman ta itahi banya sutko lang ya ke mar bahagi ni kejat sengi nya kalian ka nya lagi juga aku bapait ka yo hat na sakhat ya meeting ya ka seng ginong rap ban sotho kham bahai shu ke ka baki ki angnot na ka benta ban pen bahai ke ka baki ki kwa tadi ka jombat ngka ka bangi lap ni ma bangi ya kendu baki nong yo ni lihat keren lu ya ki nongrap ki bandi ki jur ki jongki bat jur ki nong thiet ka ban kong kalap bangi lap kalong ba ka dia bat
ki jual makum sao bat kubi. Kadang ni kita ka jeng 4 kilo, ba kata ka jeng 4 kilo haus sao bat kubi ka dei ba kadang ka mutual understanding dia kadang ka just satu jumut apa yang kinong rap bat kinong thiet. Ti kita ka jeng satu jumut kalong ba sao bat kubi ki di jual ki ba laban pot kloy. Ti haba kinong rap ki wan hande ki sayo tu jual ki thau ka kilo. Kamot ki thau shoy ka kriak ka jong ki ka kilo so ada kata. Yau dur pat yau sao bat yau kubi ki pisang dor kat kum gajing long jo umar kan. Ada dei sao don ba khampot khandiat mana ki 8 kilo kat kum kata kajing pendek ke jongki. Yau kubi ru kalau kum jo himta namar bau de umar balaban put kloy. Hakajing su jong bot jongki nong di ba ki nong thiet 8 kilo kat kum kajing don jo kita ki laban nong ki bala kham sni ki mat. Kata kadai ka bang ngisyam ka e ka bang ngisyam ni ka kan ki. Kamot kadon kajing su jong bot. Ya ki pat ki mar ko kajar. Kum kajar ma kajing 8 kilo kalong nengkong ya kakriak mo ya kakriak dan kiba ket 4 kilo dan kiba ket 4 kilo kat kajen kakriak kajongki hadim la dapat 8 kilo ya kakriak pat kadon kajing 8 ru saya ujur kamot ya kajar tinggal ya kelima balai pat hadim la dapat 8 kilo ya kakriak balai don kampat bat 8 saya ujur kai ka ba na kila kanong khit ki ong kum ni mo ngak ma kan ni kai ba kinong khit ki ong ba ni thiet na kinong rap sebelum 100 kilo tilam sampai tahu baik 100 kilo nak kilek dia nak lian jongki pat gidi hutia kemudian gidi 10 kilo 8 kilo lai kilo kum tak terken teman lah ka kilo baki dia au nak gidi 10 kilo menta haman baki dia menta kamla ban long bakin cudi ucubiang baik tek tu jor undon baik tek 10 kilo ula bantam mo 100 gram dan 10 gram dekat mana poi kita ke 100 kilo kemudian ula dunano teng tu nak 100 kilo kata di ke bawah ong kinong thiet gain kena kilang jongki nong rap ki penpau ya katahi kadon kata kajing satu jumat apa jongki tenrai ki don ki por pat ki ba hapreng ne yone ki don ki beri ki ba sungtu ba ki don ru ki ba sem kabu ngila ban sutu hande kinong rap ba kinong thiet ki ba bha kajing long ki ba sungtu ya ka ka son jong nong rap ki don ita jing ya pendek para jongki tenrai ki don pat ki ba sem kabu te ki bambot ki ada dai ban nak kasi 10 kilo ada 10 kilo ada 10 kilo ada umar ubah seniru ada 10 kilo kita kadi ke ba kena kilang jongki nongrap bagi nak yong ni ti halo kini kajing sngo gujongi kemal ong usi amantan nak kilang gujongi kin sa wan ke seng jongki nongrap ten dai ke ka ba ngima ban si ong ba angin pendu no ya kajing 8 kilo kamla ban long kata mau kemungkin pendu 8 kilo ba kasang kakiate don umar ubah seniru atau apa kajing dia kejongki nak kalian juga kansel gijing ye sia song perkhat bha mo ye sia song perkhat bha kini ka kam ginda le bini abham de mangin sia simrai kerki dan kibu ong bak adon kata ka aja ke sebanum siap 4 kilo ndai bagi wan hang ni pat ni sotu ya gijing bat ka jongkin nong thiet ka jok por bat njur jok nong rap ti kemajulong hi ki yo ki hat ke jongi ki yo ki hat ke jongi la kalong hason ni kandong ka badon kap kalong kajing setu jumut mo kajing setu jumut apa yang unong di bat unong thiet ada kata kadang di studio mana pernah joki kan nemdan syuk kena kecing dan rei ka ka wipat ka bangilap akan dikasih bang yang dia kelong ba kin dia ki nong thiet ang dia ki ong hakapor ba umdan uphan khasi ye thiet phan na udkhar pat udkhar sya ban 8 kilo kata sya hap thiet da wong san phau bai te ya kata ngi sa kambong siam ngi sia song na kalyang jingi ka jese konsil ngi sia pek inwat kata balik kalong kentama mentam ngisyakan lumun mendebat nyong sotu bha kadini em kata ngisawat ne ya kata ni ngeling ngisyason ngi kat bha te ke ka bangin pek le ya ke ba tamo kam da pek sila khamat yenoru ngin pek lang ya nongrap ku cokopor ya kinong khayiru ka cokopor ba kidi ki jongi mo ken ya em lang ken ya bek lang nam ta kadi kathi kayo ka hadi kadi ta kadi ya bek lang kadi kathi jongi kanum don ka jing le sila khamat ka liang jongki nongdi kinong khiru ndai ni ko hindak jongi man pek ni wan ni oman penwiat ini no oman ya sya ini no ndai man pek mana ka ju kinong rap ba kinong khiru ka cokopor ken ya em lang kadi kathi kadi kata saya ingatan mutang yang pala ban oi kata Lalu kata-kata sang jingwat ni joki. Yan dia song sha mo siap bang di session kali ka jogi katon ka isi mpe ka market mpe ya kai ini jeng ni sepe kata